Danas smo tu sa našim nekadašnjim reprezentativcem Danijelom Ljubojom. On će da nam kaže koga draftuje među 5 najboljih saigrača koje ima tokom svoje karijere. Izvolite. Evo, prvo ću reći Nemanja Vidić, jer smo igrali zajedno u reprezentaciji, karijeru koju je napravio, mislim da je to normalno da ga stavimo u tu petorku. Tako je. Onda ima Juan Pablo Sorin, igrali smo u Paris Saint-Germainu zajedno i u Hamburgu, on je bio kapiten, mislim, preko 50 puta za reprezentaciju Argentine. Na trećem mjestu igrao sam sa Peđom Mijatovićem, sam igrao jednu utakmicu za reprezentaciju, tako da je to normalno što ću njega isto da stavim. Normalno. Na četvrto mjesto ću da stavim Rafael van der Vaart. Igrali smo zajedno u Hamburgu, igrao je za Real Madrid i znamo svi kako je karijera. Evo, mogu da stavim Nigel de Jong, on je igrao isto za reprezentaciju Holandije, igrao je, tako da je to tako. Imali ste odlične saigrače. Slava Bogu. A i vi ste bili odlični. Trudili smo se. Debeli kumovi, ostavite like, sejvujte, komentarišite i prosledite ovo da se podsjetimo na velikog i slavnog Danijela Ljuboju. Hvala vam puno. Hvala.